Porque não vai punir orang, eu quero kawan dengan utara itu semua. Kota baik itu sulah, tapi kita buat orang terkenal. Jesus. Blessed be the name. Blessed be the name. Oh, hallelujah.
Tuhan kita besar. Awal itu yang kita kurang isu kita boleh ikut kita boleh lagi. Amen. Kita boleh toke haleluya. Amen. Kita boleh enakan kita isu. Sehingga kita baru mencumai itu, baru mencumai sesuatu baru mencumai. Haleluya. Kita boleh bangun lagi. Kita baru mencumai masuk dalam kita seperti kita kurang. Karena lotu binarungo. Amen. Kita bagi medio di malo, nanti kita nonton lewat dokter dokter sudah ini ada kali di Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tapi kami kan demikian. Nah, kita apabila kita untuk kopi di konstitusi buat kita bylaws dan mulai terkait tahu di untuk bola dan lain start dengan dua nomor kopi dan the constitution buat kita bylaws. Kalau sama itu dua nomor kopi, oleh Ilika, mereka telah ingin belajar ya boleh di Cukina dan yang bagi satu yang makan. Amen. Untuk masuk kembali, dan mereka bertiga di sini tamu mereka terus ngabul dua di bulan Januari, dan bima mandi buah. Kita itu ramai dia harus bos, atau kita masuk. Kita baru ramai, dan kita bos, dan kita masuk. Amen. Kita nambah juga minta bukan nak tak kenal. Tapi kita ni pun tamu minta kuliah, nak tak kenal. Sampai sinang day time of the days now go. Amen. They are not good. Amen. So we need to give time, make use of time. Amen. Hallelujah. Tunggu ada nong sini mikir dengan kelop sahaja yang lain sahaja kalau Kristus turang. Amen. Dengan mangkusa, dengan rabi koya, dengan kawan ada sami tikar dengan turang. Nong muli buat tahu apa sahaja kena situasi serangan di sini ngom. Soalnya kita orang nong berpun jual kepada ibu pembera. Amen. Bersama berjumpa. Amen. Haleluya. Yang kita lakukan pun bos kita yang besok ya. Saya baru kita akan membuat. Otherwise, today is the deadline. Besok ini buat merani. Pengarutaki. Dan anda bos kita membagi. Dan ketuk selalu kedua di sini. Nondolol kena masuk di teman tinggal. Kita sini dai. Lolo masuk. Ketika nondol beli kena bos di klub. Beli cuma sami. Andi tuna kina akhirnya masuk ke balik yang dua mesina roy cuma sa kalau juga orang madau kita matan depan madau usah masuk ke muni kalau dia kina masuk kalau pada tiko tadi guna nonde hutan masuk lolo amen ibu mulu tak kita ibu amen abakina esok lulu tu abakina lebih ya kemarin pura abakina nabi bukan mulai itu salvation we are fasting for the salvation of people that are out there in the world that do not serve the Lord, that amen, they will come to know the Lord. Amen. Kalau kaya semua ini bukan masuk, amen. Salah saya tu kakina, aku sih ni dah, aku cukup aja, dan orang sesanga, dan orang lolo, dan sini ni bawa well kina, orang malang, dan orang 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 masuk. Kalau kita mula susah, dan orang mula, amen. Amen, hallelujah. Masih mula susah, betul susah. Amen, hallelujah. Kita senang susah, senang reda kelop. Amen, betiba ni alu bikin dia lebih mulu mulu bola kita mati dia lom. Tapi pakar benar tak lebih itu dulu mula tu. Amen. Mereka di besok kita nol bulan, basi kita mula susah orang kita nak. Ya lebih kaya juga cuma kita masuk, dan orang buka. Amen. Asina isar na masuk kena orang buka bombo te virus na bus si virus na bus kasih masuk ke kita masuk saya amen nabi bombo tak saking serang nabi bombo tak masuk there is a prayer di bawah we need a prayer di bawah amen sa itu tuh ada waktu saya sering masuk baca saya kalau lagi dan dua nak keluar saya kira muri itu sana tiru serang di mundur di gua kira-kira Ina masuk sekali yang baik kerja besar masuk. Kalau mau mana balik terus sama masuk cibo. Amen. Kalau kamu cibo, bawa bini nak cibo. Nah bawa bini nak mentera masuk. Thanksgiving, that is. Amen. Don't let us also want to learn from this guy. And I want to start on to special number and praise and worship. Bapa kau mati kami kena Tuhan.
Oh,
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ami baru ibunaw na kami sinitay. Kaya na tuda kailangan manangan mo na kami sere. Maro tarak ko na kawin na kami kuha. Last. Hallelujah. Kalau na ko sulikan na mga bosa. Ikaw na numitag na among kalama. Elomo. Amen. Daging yung bulan na lang naman ng anda mga daw ko sulikan na turangan. Nabali ni Hallelujah. Amen. Lalu kita tulis tali serbo. Dua ya na nandami sumtale. Sana mo na bosin tuloy na kami. In this place of worship,
na tanga tula ele os no tawar sama ko na beti haleluya kami sultan kami sinidai bakal ketik turana awal besar itu don praise and worship amen kami sinidai senang total menurut surat sarang do guna kita ka macam wal mai guna weekend waktu kita. Praise the Lord. Nandun plan tamago taka tiwan na tiwan na wadi dinday. Praise the Lord. Nandun menggarap ko ng takalo. And the sinod na ko. Sa talin do tal na puno na kumebata na tiwan na siya. Yeah. Praise the Lord. Nandun plan tamago ka sa lubulan ng puti kaya Sister Tidia. Sini pula channel na ko ko. Praise the Lord. Tal na menggarap. Ko ba ta na na monitor na Jisu ka na ko tong Simon Kurwoli. Waktu kita orang pilih teramai pilih tu judo tangan, praise the Lord. Waktu kita kata, kita nak sekolah tu manggar, waktu judo tangan, praise the Lord. Orang kiri kata, kalau kita nak berasal, kalau cuma hobi buku cuma dia pasta tululu, tu maybe suka aku itu kalau menongor tu, takkan tangan lagi ni, bukan belum tak. Praise the Lord. Saya mau nengok kan, kita nak sama kata kita tak anak keluar, ada sih menengok kan sudah juga orang biasa. Ada macam bang belum tengah, dua siap tengah ada pergi orang keluar di sini semua. Sini pulau ina. Nada ko nga Simeon Kurwoli. Doroboni nambo walo na may kataw. Wastal nga itiliwa na kasalat kataw. Nambungo wakarua, nambui bati. Rowi talini o nambungo mara okona. Kwa mesi ako chikina beka ni kwa. Kila ningoni taranga me morte chikina singisur ni kwa wa chinga bina nubumbu. Wabna kawali muna sini ko ni bu medon bu tawi lakalaka. Wai tawi chukuna leki lotu chuma Nandi na Brethren Church. Klado na ngutokan may Nandi ang malkal may na bida na mata Saudi. Josong gata. Bi malway bitokan badal kalta may Nandi. Karubulo wala na wala man karubulo ratskuna. Karena kino titilia ang gali wata barbuli. Na korobuli deder na kun victorious. Nunggu ministry mai biti o ando kata pilih na BSP, sa ada na na colonial sa CML. Kutina magkirosau tu sama ibai tertiga itu na ministry ber na kapungan. Na ministry wata biti na sports ministry. Kena bakta kena nangito merong bagay ni na kapungan. Ya merong orang itu na bos ni kalau kani sarong ada di Altalabati atau sambil untuk tala mata giviti na vida na gitu na judo total mengango egi tombale kera judo batwale tala giviti ika pinikila tikwa ma gor black belt tala judo mata giviti tala na rugby league sa na Fiji Mbati na Fiji rugby ini na gitu wala na tim ni Nandi may tim ni Beach talaga na Fiji Warriors ka bagsaw sa mata gi Beach talaga na touch rugby na pakiwas na bulo la katak embal nunggu bola sarang ni tali talaga na gitu ya sing bakal ka nang bagsaw ti Australia karahondo na buli may Australia orang wati kina na nunggu certificate ni sports chaplain ngo na bakal na tal na vitimi waktu jangan kalau nanam kali mau buang takalistal mau tarakin orang bulan tamuan bermebik lewat tiga cisu. Orang kali sudah bulan nabi kakek do may rawat apa gitu. Senang ni buat atau buat nama nak kira mebik lagi nak kena monitoran Kristo. Buat nabi kani senang ni tahu serau. Berkata tu kerana berkata tu kerana pol nalot. Senang awal ngani yang enam bulan yang talagang 6 bulan standarnya. Kita buat yang tadi kami nasa sa pagkarap na ministry kornibul do kita na kami buli may ibigit do aga natin na Christian Fellowship sa aga natin na Swiss Scripture Union School
Tudo vai ter que começar a se preparar. Singa toca, kota sana na batura orang. Kena kau cuma tu ni ni kalau kibir na manipuli. Biar na manipuli rasa kan itu lotu. Ya sakau ni biar na korni puli na was kalau. Kita wabina ni biar na kita singa kita. Kita nganti ngami bedika. Sa may teman saya cuma bingar biar na kabangan ni sentaros. Itu lucu na kal-kala pun seralulu. Karena tina na lagi lotu tu na lotu ngo timai. Abang kasar coba nak kalau kita di lotu ke. Yo kila na bata tu tini mana bo. Kalau saya segera na lotu. Saya nak apa bisa abang aja. Kalau berapa. Terbang na bos. Salam dia ba na buru na kalau. Asli kena leban jomba. Tong asabang betikwa. Naraw ko ng bola tamu. Terbang nanda Pernah masuk sekolah tahu, untuk kualifikasi dengan lemah itu cukup. Kalau menawar ini sama dengan bulan ini kalabati, kira ini kira lebih kira pakai kira tambah waktu nama enam buah, kira sus waktu nama ini buah ada atas. Kalau menawar ini sama waktu kota Cina bulan ini kan, setelah bisa belum antik juga. Bau kira nama ini masalah juga buah besar juga nama kau itu berkara berna tambangan ini seterusnya. Saud na face di Vitabuli, bosada ka chuna discipleship training. Karena discipleship training itu sali sibit. Mersandur na tabangon, mersakotan na mus nikolo. Abo na mo sentaros. Saya ngan sentaros, ambulir ter chuna na California. Kabang bibi barnang waltal na nebisi ro merkot na tutubi. Tor na mo pinango bolso wan klo na ba binaka. Nagadian ng lain menon kinga. Paklumata chuna klo ni taltal, ket na bintaran chuna samson lo di Dio, bakulungan tikim di sini kalau kaju bandi kalau cikgu kawan ini benar ini jangan nampak dibinakan, nampak dibangun rawi kemudi nampak. Terus menangan kebutuhan bos kepala kelihatan bikin di sahabat sekalian. Kalau berkata tujuan keluar di sini nanti sahabat banget lagi tujuan keluar di sini dai. Praise the Lord, saya akan dikadiah di lutu. Saya cisunga saya bawa lagi dai. Praise the Lord, tapi minggu semua itu nanti lutu. O cisunga, o kona wali leng. Kau ngana ngulu salah lombalan. Ada singa binakan di kuah. Praise the Lord. Oso tanah tu tanah tunda. Nalu bingung osan lu setelah cuci singa. Oke, kau main mare. Praise the Lord. Itu tanah tunda lebih kiamat. Oso tanah. Johnny ting kalima wa Dr. Bia kan turkim kandal pastor Bia dan sinatan baraka. Praise the Lord. Nak kami nunggu mi tukuna na binakani kalau na ngumpula. Sebenarnya ini alo be mamata kiara nakango mare ana lebih tahu na abu tukuna na binakani kalau na tin kalim nambak yo sintubat kiara tunggu waktu balik, kaya dalam nak kelong dalam salam yang ini setamir tu na sinsir bikin rakas waktu. Awal nak kelong, alim ni dia lak rumah sini tahu tak menunggu karet kelong. Obe bang nak tak ni pusta kaya tu kan nabi karet kaya. Betul ada dia beliau sana kami beli dah merentos singai. Obe nak tanangan ni do bimas lagi nak beliau na turang tal kena matubale sama semen maklumati kini nak kalau kena ni matubale tor tangan ngko nak tak na bulni sok leng no tunggo nindi matubale nak beliau ni do biam nanum ni master na mindur na matamni na matamni ko awe tor tangan ngko mikir sati kitumbe sono bitobo saksaka bale na matamni atau ni bosa kira ni bosot dia merla kena ngalala sabah ni bilang tertengah nama kenggo ilpai wat tingkat tolu asal kena kaki nganggo anu karisto koko sabah kena tertengah Praise the Lord. Kalau kau sedang berkata di luar, praise the Lord. Orang itu dari sahabat dari teraya, ciri kawan membang. Serawatan anak kelu. Praise the Lord. Au sini kila na mo sala raw kina tanga utkuna ni kelu erawa. Praise the Lord. Sila branden de tu ko ni na kelu erawa ni dai. Praise the Lord. Ko sila dito na kai de wa ko se tu tu watu na noa de dai atau.
Praise the Lord. Ena singa binani ko si barangani na waitami. Ona kene te no so de tala wa ka de dini. Peki muni boy so so ke so ka ko bosa so ko ko ke pale ta. Saka gitu wa wa. Kere muni bi so. Ita se tipo ke ngai buru bo. Se do sa ka dia. Praise the Lord. Kere te no muni bi so ti klango sa tan to no wa. Enda bi marroi. Enda bi na numi. Praise the Lord. No numi ke total tu ana mas. Praise the Lord. Ana kabina do ka menda do bi na numi na mas. Praise the Lord. Kakede zaka ena lolong. Praise the Lord. O kena tigo na numi bisere ke dai. Praise the Lord. Oni taka tigo na saka bat. Dora kali o tuntu bi ke dai. Dora kali na taka na kro na ben. Praise the Lord. Yo nama ka tala tunga. Ele bunan dende na la mai. Kaku dia mala tin no mura. Praise the Lord. Ola tala dende ana kro e bataratu. Pe buke ko batiki ya mutaru ne ato. Bi ka de. E ka bi ke taruki. Praise the Lord. Una lomana bidra mato ko sini mato ro me mutur bi kimni. Wa vinda da misati ko pana sering ngaro to prala sini ko. Dida tunga na lomani baya. Hallelujah. Ka bibina ni sini ko. Dende ro ko mo ti ko. Roma na lomani baya. Praise the Lord. Ona mo e ko kina na braderi. Eti ko kina na marrau. Eti ko kina na nona bi marrau. Praise the Lord. Ena ka bibina ni sini ko. Na marosau tu, odi bulan umum karena na urutan anda turun marosau. Praise the Lord. Tu bulan umum kimni? Mula belum nak kimni. Praise the Lord. Hallelujah. Kaku di bukan umum esok kasar betar. Wana umum tu kena bika baklo. Karena kaya bunuh tiga meleti. Praise the Lord. Tu nama kena marosau. Itu nama ko. Nama su, nama lolo kena wili kena nama ko. Saya tak benda apa. Supernatural. Romana, supernatural. Yang akan terlalu dalam sawati. Praise the Lord. Esok karo na dalam supernatural. Praise the Lord. Karo men la ngama na lumu. Benda na supernatural. Eba ina laka. Talk is cheap. Praise the Lord. Eba na na sa pamataran ta katurang ka maram. Praise the Lord. Sa dalam dalam rumah dendai. O tu no supernatural la ko tamai no muti ko no nesia. Praise the Lord. No gulu ta tu men dai. Me baka ka tu ko brother si me sekali ko na la tu ko. Muti ko no ba no gulu ta. Stay in God's secret place. Hallelujah. Praise the Lord. Muti ko na tina buni. Ne ko sa dia la sara. Hallelujah. Yana ko na ni kina na bengo. Ka ko ni di baka. Praise the Lord. Do not be tough, to and fro. Praise the Lord. Praise the Lord. Ese ni karo ro, kena bosan tamata buko ke. Dan orang katune mo lo sa ba mare. Dan orang katune santo ro me sunta. Praise the Lord. Hallelujah. Ke to tura ke ram. Men do ti ko ma. Tu no bos ni kalo. Me le na ron tata. Ele ron ta Borro, besistaka. Cena, baru yang mau sedikit. Praise the Lord. Bukan kita pergi dalam keluar tentai. Mau tiba mana? Era mana tiga buni? Kuasa dia desa. Praise the Lord. Nanti lesu, kita satu ni ada. Ni sakilasan lesu. Kau kau ni kilan ni murutan. Praise the Lord. Era sampai dia suruh kita dua tiga dua. Kuasa sakti mana sanubuni? Hallelujah. Praise the Lord. He knew well in the secret place of the Most High. Shall abide in the shadow of the Almighty. Sekali ini sama tiga tahunnya. Sebentar ini lagi kita satu apa ya? Lepas dia mengamal, itu ngawak. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi kita lihat betul na ruas ini baru baru sakit kita tidak baru harus kubil kubikan. Baca ini bukan kain itu baru kerong itu bikin ni. Praise the Lord. Karena bunuh saya orang mama, terus ya terus kita lakukan kau. Jika itu usaha kita nolong, kita butuh bawa kabel, tinggi bola tambo. Yang masuk juga ya, oturang ini sudah namanya untuk ibu nau. Aku sudah dikira tu nama kita, usaha untuk oturang sudah namanya dalam message. Dan kita tentang dari tu kabel, sabun kaki sama dari tinggi bola tambo. Hah? Praise the Lord. Lepas tu ada lagi kau. Lepas kata teman-teman tadi kau sudah main dari tu mau masih bikin ni. Kemo mana patara itu kutang lagi no pa. Era sino binagenda. Hallelujah. Praise the Lord.
doon tamatang ko yung luwa, yung lagokin. Praise the Lord. Ito na na sa Nicolombo. Inagyan na tamatang, ang luto na niyo. Efektivo na yan ang lipas sa akin. Sa ito ko sa buko. Ito na juga kaya, nakaya mo na silpo. O hira nga, sakti ko, natigil na muli. Yung sakti ko natigil na muli. Ha? Praise the Lord. O sakti ko natigil na muli, siya ko na muli. Praise the Lord. Una ka katang malo, bikin mo nini musol. Praise the Lord. Wala tayo muna yung mag. Sama naman na, nabuti mo ang turun bikin mereka. Turun mo na, karang tibo, di ba siya turun din din ka ano? Haleluya, sama muna na ko. Hindi mo natang ka na. Sayang mo ito mamuli. Mamuli ka na. Bigyan ko. Praise the Lord. Kenapa? Memuno ka na. Kurang sa ako mamuli tingin niyo. Memuno ako diyan. Hindi mo katuntor. I'm not here to please nobody. Yes. Haleluya. Kita yang mau ngajau. Praise the Lord. Karena bila kata ko, mawara ka. Mawara ka dito. Hallelujah. Sa orang ini bantu nuntak. Praise the Lord. Dari siguro ko be, benda ba raw tita tuwa kila tamata ni ko. Ena be mo nang nende. Be bakaw ko buto ti ko sa ko tin mo. Kako ni bala ko ba ko no ibu ko sa dolo. Praise the Lord. Gana ta sa la ba ko longo. Sa na ko lagi ko manate. Praise the Lord. Wala ta na. Wala ta to sa kila wala na siya raw. Wala ta na tek me kino pa. Yo mo tu ko ni ba na. Yo mo ta ka pa ko ba ni. Ela ne ko ko. Hallelujah. And the singer praise the Lord. Secret place in God. There is protection. There is provision. There is healing. Kaya kung nabili ko summa natin na nawasa yung nasong kundongo, eti ko kaya nabi maroy dito. Nabi ta bumaga dito. Tulma mo pa. Praise the Lord. Nabi namara. Napamulay kundina. May namate sa ando may towi. Praise the Lord. Pata na napamulay kundina. May binando tunay. Ena kami na sila buwa. Praise the Lord. May bukay kayo karukina. Ena kayo umela. Doon na mawi. Sino doon sa mataw. Okay tayo. Praise the Lord. Let come one day. Praise the Lord. Siya pa ka man nila. Tuloy ko. Hangin there. Kako nito aso. Tigo pa malo tuloy din tayo. Praise the Lord. Bakang bauta. Manuita ka tigo nga naklo. Ena kami binalisin din tayo. Hallelujah. Doon turang. May nyo. British turang ka naman. Doon na missionary turang naman. O baka sampai tu lah, waktu dia dulu, dia turun semuanya. There's signs and wonders, miracles. Praise the Lord. Ini baka tu mana kalau? Praise the Lord. Lebih kita masa tak mana kalau? O tu bikin muni, o mana yang tak mana? Praise the Lord. O tu tak bikin muni, tu nak apa? Canda ni tu nak masuk bikuan. Cara orang usaha sebentar dia masuk bikuan, sama suka minta bang. Praise the Lord. Tanggal tu ni bikuan satu tu kata. Saya setu, saya kasih setu orang yang punya bang. Hah? Au sere me bunta. Praise the Lord. Wala tara kaya na kamera klo. Ano sila manani ko? Saka tala me rumbu. Wala tara kaya na kamera klo. Praise the Lord. Sa tu ba ko? Di chora ko sa le muli. Tum chuma kaya o sa puli chuba ta. Kalau re bina sa tu di bulo cha. Ama mo re ko la. He straight away. Cuando no me ndoro tu tara na pa. Ena ka bina sen ko. O tu re ke muli. La ka ro re za. Hallelujah. Sa ko na ko tu mo. Na ti mo be ka. Kemudian berarti belum, malah mewati musyrik cipo. Haleluya, praise the Lord. Lalu kita orang musyrik cipo. Haleluya. Lalu kita secret place itu. Praise the Lord. Waktu bikin di tengah-tengah kau ni biar juga. Kau jangan orang yang orang kata apa. Orang sakit tengah kau sabun tu mungkin orang tu. Praise the Lord. Namun tak ada orang yang pasal saudara tu. Haleluya. Oh, selamat hari. Kau sabun tu kita. Terima kasih. Au serve itu betul ya, au betul sudah teman. Haleluya. Au tuh ni kuat tu nak berwata. Praise the Lord. Iku besar apa nak kata mana turun kemana? You need to be the sacrifice. Lepas awas itu kita ngamun normal sawat, ngamun dengan orang kosa. Haleluya. Gorong masuti kuai. Kenapa kamu kau sesang yang mata orang nak keluar? Dan sih mana kuat? Orang dah hidup kita. Kata mana ni keluar? Haleluya, ada secret place. Jadi sebenarnya kamu punya foto tentang Amerika yang memang ada secret place. Haleluya. Oh tu juga kita sobi kita boleh cuma ada secret place. Sebentar kita buat cuma. Lo tu juga. Jadi kita buat cuma soal kalah itu kan apa? Itu komentar. Kau ada lagi kan?
Yung sabon ni mo to sa tama itu. Yang tanah kau tuli ko para siguro peso to la sina. Kamu lagi. Praise the Lord. Ele siga benar kuat. Para mana kuat tu mana orang. Tama tu masalah ni apa kalau. Kamu ni mata terata ni. Lain apa. Itu ni orang macam tu orang nak bunuh tu kan. Praise the Lord. Bentar biru tu ni. Bentar biru tu ni. Mana kenapa? Sabun ni semua kuat. Haleluya. Siguro no may nangasir, siguro no may bunuh tu dia. Praise the Lord. Saya bila kata mo bimulay mo tayo ko. Praise the Lord. Mga ngumpa kayo mga praise the Lord. Satu. Hallelujah. Sabon ni dia semua kat tu paman mo sa may ko to na susulo. Sa ito minduka. Kaya baka sonan tuwa juga ni. Sama-sama kaya siguro nagkamay sa akin ko may solution sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, kaya daru kinaklo. Autor tu kita berturang apa nanda mana ya? Dona missionary rotu mainnya berdis. Atau sama semua tu dona bungia. Sawa kita tu mission saja. Dia mainnya berdis. Saya bilang kata tu merah matera. Siapa matera tu nando kolo tunggu. Tu bang waktu sakit masuk. Bukan aku tu cuma nando bulan masa. Sakit masuk. Sakit masuk. Sakit masuk. Begitu tu lah. Mereka pernah matera. Mereka meter betul matera. Saya kita mau berkenyo berdis. Orang itu dan memang tidak. Saya tidak lagi bisa pulang. Saya orang lagi bisa notale. Saya sulit pulang pada turun saya chief menyo berdis. So the chief from here berdis, he gave his life to the Lord. The very person that instructed or told those people to go and kill those people, those missionaries. Saya itu apa? So the missionary told him, Chief, why did you kill us that night? Why didn't you attack us? Who were those people outside your house? Praise the Lord. They were in shield and they had all the spears. They were waiting for us. We were scared and we ran away. Hallelujah. And a miracle yang dilakukan Allah. Praise the Lord. And then kami benar di sini tendai. And I'm roh. Oh, yang lagi muda. Praise the Lord. And then kami benar di sini tendai. Yang betul betul yang secret place kau tunggu. Itu na bunuh. Ang siya makina na yan ikluto dito. Praise the Lord. Wala secret place yan. Ang ulit ko mga sa nakakina na klo. Nailamu. Sana nga no sarang kikya. Terus ko. Itu mga tagibigan na kayo ito yan. Itu makasama lagi. Au sana roba sarang na klo. Praise the Lord. Dia bilang kayo itong ngaroba. Ibu mga ngaroba na klo. Hallelujah. Nanamu di saya. Mosabi na kata mulai tigo yang Indonesia. Praise the Lord. Saya kata ni opsional lebih kata sama telut ya. Dan tinggi nanda bulan nanda kan reba. Meta tiunga. Ena bunuh buni. Dekuasa kekasa. Haleluya. Nah yang bunuh ya turun nama. Esang kita kena linga. Praise the Lord. Bunuh turun tu pada secret base. Esang turun tamat ada kawa. Ena singa benar di kuat. Praise the Lord. Ele berbicara tentang telut. Sekarang benar itu boleh. Praise the Lord. Ela não amei lodo, ele está aí. Não me manda. Olha tu ngara me kata só que cabelo preso. Praise the Lord. Hallelujah. Quando tu digo me que tá bom, não se crê preso. Eu não me ensina. Saiu de uma coisa. Sabe lá de uma que me cata cai, para não me dar aqui coia. Ela se crê. Eu não posso não. Não. Isso não vou ver aqui no sistema amigo, não. Se tu ngara me posso botar lá, vai dar nyawa. Praise the Lord. Yo digo no le sana buli na tu. Mengusung na polisi. Praise the Lord. Namatamu. Era sa ni wali tulito. Boso mimi. Wala kaya ni tu. Ako sa kataling to para mo binata teman. Praise the Lord. Ya wali tulito na matamu tulbe ka menolo. Praise the Lord. Tigo pa mo matamu mereka tu ngara mo don merekina. Praise the Lord. O tebi tanan dami to ba ko sa mo ko na pos gari dili. Siapa? Praise the Lord. Nada bagi itu loh, sangat ngano kino apa? Instead of ngano tu loh, sangat ngano apa nama? Kaku ini itu yang nonton. Praise the Lord. Tolong ngano kino tamu, ngano timu. Yang ngano kino tamu, namu balik. Tolong ngano kino tamu, kiwana kau menteraktif. Praise the Lord. Hallelujah. So we can know what's happening good in the Praise the Lord. So we can know what's happening good. You
of that place. You have that sense of peace, joy. Praise the Lord. E pag temo tu na lo mo bing no na. Praise the Lord. Your people and anona tikinumuni o kwasa ya. Praise the Lord. And I come in and see ko turang marama. Indare do ba ko tiketa matanga no do ba ka buiso. O irna na tamatiko say na high priest. When they go to the sanctuary, to the Holy of Holies, they go through ceremonials. Praise the Lord. And see when I kuwa. Mo ba toro na me kina ba kasama. Na no le ya dui ko kina tikinumunia. Praise the Lord. And the satu tu sa se tu na masu. Praise the Lord. Sa se tu na wili bosa. Allo do tu na wili kita. Na me le na ka wili ka. Me le musa na ka mo ka. Praise the Lord. Lebih kita sa ni mga katamay lebih muri. Sa punto ya ta sa apo tarno. Praise the Lord. Me bukan kita taruh kiri nak keluar. Ene kami benar sini kuat. Istimewa ni Allah pernah betul. Berli mana mau isor. Berli mana tahu tak kami nak. Karena tu bahasa sama-sama kita. Praise the Lord. Namun ya kalau sikap praise the Lord. Saya pun nak tukar. Saya pun nak kasih. Praise the Lord. Me dulu kita mana mereka kami turun mula. Ene sini kuat. Me bahasa sama-sama ataki. Ene sini kuat. Mana turun mula cukup kita. Langsung kena glory. Praise the Lord. Itu kok kita langit coba. Itu kok kita sama-sama langit coba. Ya dua turika. Sama-sama kita buat. Haleluya. Ada sih kebenaran kuat. Aku disebut ngaso. Dan kita tuh politik. Praise the Lord. Ada sih kebenaran kuat. Mereka sama-sama lagi kita serang. Lalu turun bulan tinta. Wira. Kita bakal sekali bakal sama-sama kita tahu ya. Karena mati serang ambil ya. Dan mungkin ngambil tinta di sana mati. Praise the Lord. Begitu kalau mata bete yang sama. Kuna nung cukup bertanya tahu tak siang. Ayah please kalau ayah biar tu kita kau sahaya please kita. We go to the Holy of Holies by ourselves. Praise the Lord. Rasulullah bisa tak bisa ngamat kita kau. Saya kata Allah membete. We father so litan. Mereka ikut juga ikan. Ibu saya ngana kuno tipu kita. Saya nuti kita bunyi. Praise the Lord. Saya nak sama kita buat nak kau. Ini kami bina di sini kuat. Atau tu kita terang di sini lain. Namun saya, esok ini nak kau buat itu maka. Waktu luar apa itu? Waktu luar nak buat. Praise the Lord. It doesn't please nobody. Praise the Lord. Ini sini bina di kuat. Kau tu lebih kena yang lombo. Bakal lombo bina kita. Praise the Lord. Kau bakal lombo tak bina kita lagi dua temat. Kalau temat ya, tu kena lagi nunggu. Itu sini lagi batang apa batu kita. Praise the Lord. No human ability of own hands. Saya sekali linga. Praise the Lord. Pangalim linga. Lepas kaya bayar, cuba linga boleh lepas ni labo. Sambung terkasih. Entah tutup mata kita go. Pangalim lepas tutup. Nak keluar. Enak kami benar sini. Praise the Lord. Ibu kata kaya linga. Kita rumah mbak tu nak keluar. Enak sih benar pangalim keluar terang. Masa seperti kita. Masa seperti kita berada. Orang kita rabi kita linga. Praise the Lord. Hallelujah. Kalau mudah terang cuma yang Tuhan berama. Hope is alive and well. Praise the Lord. Kalau kita mulia, itu kita dari dulu mula. There is no doubt. There is no doubt over there. Saya kata lama tinggal. Ada sini benar itu. Fear is not present. Berikan saksi ini dengan bagaimana. Nak terus saya berkata seperti mata. Hallelujah. Terus berseru mereka berkorak. Tama terlibat matian yang. Kalau kalunggu, emang matian yang ngomu. Bagi kita lo, kalau kamu belum mulai jadi. Kalau mau bina kata, karena bagaimana kalau, enak kami bina di sini tadi. Hallelujah. There is confidence in the power of God. Kita nonton New Canada, na koko sampai buat kalau, enak kami bina di sini kuat. It is to deliver us from evil and take us to eternity. Enak kami bina di kuat, sama-sama Canada. Enak kami bina di sini kuat. That place, faith is strong. Praise the Lord. Esande tu mana nak mengambil terat mata. Enak sih kami bina di kuat. Dia satu orang orang fikir apa ni nak keluar. Isa sama bina orang orang kan mati nak keluar. Enak sih kami bina di kuat tu orang orang. Tiap enak sende nak dibawa saya. Rumah kami nak buat tiap orang. Esok nak buat apa baru saya itu. Oleh kerana apa? Ele boleh kan dia buat tu apa? Dia tu orang Indonesia orang keluar. Nak keluar nak bukan itu orang Indonesia ni apa? Wabong ada sesuatu dengan itu. Kerana tu orang lebih bikin orang tu ini lain. Entah selalu tu apa? Entah sesuatu kita kan orang.
Praise the Lord. Oleh Tuhan orang tu sing nonton mo tukina. Praise the Lord. Daya tu mai nabi ka waya mai balisar tu kana sista. Era so ngara kalai. Sari kali be kali ga sa bol ta ma. Praise the Lord. Ninan mo tu sa nonton bol ta lai. Dai lai sa bol ta lai. Sai bol ta nga. Era kibo sing benani kuat. In that secret place, you are safe and secure. Praise the Lord. Namun marui kutu na nakro. Era sing benani kuat. God has everything under control. Praise the Lord. Era sing benani kuat. All is well, all is well. Nakalo sa kapatid ko, parang tagi. God will fight your battle. Era sing benani kuat. Yang terakhir maram saya tu kita mau menikulah. You need to dwell in that place, the secret place. And the secret place. Kena nak bunuh ya? Obro berasa iklan secret place ya. Oleh tu pasal iklan aku. Oke, kenapa tak iklan aku? Itu boleh kita kena nama saya. Bos tapi kita nak aku. Itu kan orang bunuh ya. Orang tu bisa mati kita buat kita kena. Praise the Lord. Saya ni pun tak bikin tentang betul. Untuk tu kita. So bikin tu bos sakit. Asal tu boleh entah orang. Asal yang tinggi tak ngambil teman. Saya ni dia murid kami bago pun nak keluar. Apa tinggi tinggi tak boleh. Praise the Lord. We need to decide. Mendalam rewa serang kenda. Mendalam tikungan. Ela tikina punya. In the presence of God. Ela sige benani kuat. Praise the Lord. Ela sige benani kuat. Mela wai ko koya. Ela sige benani kuat. Karena tak usah tikun Indonesia ya. Iku musali musali apa. Praise the Lord. Kakuatan ini biar wakil kila. Ela kamu saya nama saya lepas buat tu. Mengai baku tikun kuat. Praise the Lord. Ela sige benani kuat. We need to dwell there for good. Karena baka semua nak dwell. Praise the Lord. Ya betul semua nak resident. Praise the Lord. Oh satu di bago. Oh ya nak turun di nomor. Tu boleh nomor tiru. Yang mana ya resident mereka. Kalau itu tak Amerika. Yang mana sih resident mereka. Praise the Lord. So we kata untuk kita berbalik boleh main yang mana? Apa tu main lawan dulu. Di mana ni main? Yang main di dia. Oi. Ibu serapor. Terbuat. Oi. Belum bikin apa tiga tahun nak. Oi. Siapa itu cuma dalam lebih perang begitu. Praise the Lord. Waktu cuma nak resident ko, resident mana ko, apa tu ko? Emang tiga sana apa yang belum punya. Praise the Lord. Esok ni orang apa apa? Demikian tu bos sebenarnya on to, sebenarnya on off time. Praise the Lord. Siapa orang macam ko? Praise the Lord. Siapa orang masa on to orang dari. Praise the Lord. Itu masa resident sana di secret place. Praise the Lord. Kakuatan dia bukan tertera. Sondita ka. Orang kata mai dia share di grup. Praise the Lord. And I come to sini bahwa there needs to be a personal cleansing process. Kemudian baru betul-betul buin musuhmu, buin telingamu, buin kemudianmu, buin kakimu. Praise the Lord. Dapat tinggal dengan baik tinggal dengan besar. Era sama-sama tinggi. And I come to sini bahwa di sini berkali bisa tak. Praise the Lord. And sige bilang ko, kosong na nakawal. Kosong na nakawal. Kung mara ito ang borba na secret place. Kung nga mo ko tumitin ko, may mga borba na ito. Sa gusto dili kanin eh, tawag mo ito may big deal yan, sige bilang ko. Personal cleaning process. Kung may pwede ka tapang malo tingin na sige ko. Praise the Lord. Before you come to the Holy of Holies na sige ko, nanong kita usaka. And I come bilang na sige ko. Masama-sama kayo. Praise the Lord. Anak lo, may sobrang kawan lo, nelo mo. May mga sama-sama tingin. Kailan lang, sinandura kayo punting ko anak lo. Ha? Siya bukan nabasaran mo, bukan tera-tera, ba't yung orang-orang bilang ng mga mata. Hallelujah. One day, mafatin. And the Lord will make it. And I can't be in the city. Hallelujah. May bukit kaya na pagkinan na lo. And I can't be in the city. Yung simper niya, taro may nalogit na musang. Yung mga kere-kere mo na ko. Yung mga tusay ko. Kaya kere, o isusunod. Siyang mga kanyang turubay tabi mo, kaya kere sana. Kaya mo sa matambete. Sasma. Siyang matambete, siyang meron mo matambete, kaya itong materota. Siyang hello, sasma. Praise the Lord. Yang mo ba, nanalo may sasma dito. Ha? Tutunawan mo, tutunaso, pero na po. Para ano bilbay. Ako talabat mo. Praise the Lord. Balatala. Ya balatanga di sini sama-sama nelo. Praise the Lord. Ena kami bina di sini dai. Bebu keke ndar kini na tu. Bila kata nelo ni supernatural, bila nelo.
Na kata me lapo mana sa mana pe pa kuno itaki. Oi ko motor mo le ko klo. Masa semua tiki ko. Namun pula kita na. Mai kita kira. Pangamba matarna. Ni buke kita ro ko na ko. Era sing dinta. Hallelujah. Tuno ko be risri. Ni sama. Ni sakro. Be holy, for I, your God, is holy. Dalam nama tertera kita. Tuhan ini makan. Cindro saya membuat Yesus kau. Praise the Lord. Enak kan Yesus. Praise the Lord. Enak sih mengenai kuah. Lewat Tuhan Yesus nubuh melakukan. Enak kami mengenai sini kuah. Bahwa itu membakasa. Memesah tambah lagi. Dan membola. Namun pulau, senang tunton, senang ini sama-sama ini dah. Sama-sama kan, boy suruh tergiku, ini suruh sama-sama. Praise the Lord. Awak dia Tuhan orang, ini sama-sama tergira. Sangat lama mana blood sacrifice. They bring in ram, Tuhan orang mana sih mereka buat sangat. Kau mereka nak sangat main sprinkle taki, mana altar, one of the altar. Praise the Lord. Namun saya sprinkle taki ni Tuhan orang. Ibarat kata Tuhan orang, namun pula, ini tahu sih susah macam tu dalam terbaik. Praise the Lord. More than 2,000 years ago, He suffered on your behalf and my behalf. Because He wanted you not to go to hell, but to go to heaven. That is the whole purpose of that. He came, He was born. We celebrated Christmas. But He has gone up. He has been raised from the dead. He is with His Father in heaven. At the right hand of the Father. And He will be back to take His church. Praise the Lord. And that can be done in the Hallelujah. Praise the Lord. Memang sama-sama tadi kita. Ada sini berani kuat. Saya kata ni berani lagi. Praise the Lord. Orang rasa rendah. Ni orang lagi tahu tak. Praise the Lord. He is our Savior. He is our Lord. He is the one that came to be born to die for you and me. Ada sini berani kuat. Saya orang yang membunuh apa? Kau sudah sangat berarti. Kami mati lah for that sacrifice. Hallelujah. Kau di bawah level tanah. He suffered. Praise the Lord. Lalu guru mau orang mosi, kasih biji orang laki, membalas tanah mumbul, kakuli turun mama. Praise the Lord. And that can be done in a single day. We need to be cleansed from Him by the precious blood every day. And a single day daily walk needs to be cleansed. And a single day our sin needs to be cleansed by the blood of the Lamb. Praise the Lord. Orang lagi tahu dalam. And a single day membalas sama-sama. Nandur bola, ini kami bina di sini buat. Terima kasih. Rawan itu orang baik itu turun besin, pengaturan besin di bulu bulu, karena panas. Praise the Lord. Dan sahabat yang turun malam lebih, sekali sama kita nanti buat kena apa? Praise the Lord. Orang lain sama kita buat, karena panas semua itu sangat panas. Saya lupa. Terima kasih. Nampak turun itu, nampak sekolah terima kasih. Nampak turun itu, nampak ini mampu. Ibu orang orang betul nanti buat lagi. Praise the Lord. Ela kami mengenai sini buat. Saya bulu-bulu semua menawaya. Kau nawai sama-sama sini mau itu. Kau sama-sama apa? Bulu-bulu kira. Sesabai kira. Lalu ini kau nak beti. The high priest. Praise the Lord. Ya, we need to be the high priest. Kau kasih sesuatu yang menarik. Hallelujah. Kita kali high priest kau kasih sesuatu yang menarik. Hallelujah. Ela sini mengenai buat. Tu nama sangai bulu-bulu nalingana. Praise the Lord. They wash their hand and also their feet for them to be clean. And a single banana poor. And also in that is called the laver. L-A-V-E-R. Praise the Lord. Na base in parasambo. Praise the Lord. Tu não mora sa bulu tu ina sa resu tu não mora bem. Ele na sa tu na para matar. Anda na toa ka pato ite sona tiri mata. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya na kanto raskato ka asin tu bongi. Praise the Lord. Nada besar tu ba? Ele na sa nga bala kaya mulu sentu ko tu matan. Simnar tu no pa nila kana mulu bita ka. Praise the Lord. Sapa kaki nung rumbulan din tayo. Mentor na mga rito na boss ni Kalo. E na kami na lisini po. May palita kang may kenda. Na kumuha. E doon may pamanatay. Ako talimaro mo ito. Para magtuma para Kalo. Na mga boss. E na sino binani po. Kapag na ka mula nilitingin ito na mula sa katan. Praise the Lord. E na kami na sino. They clean water. With clean water. The hands and the feet of the chief priest is poured in and washed into for the, to signify the cleansing of the body through the word of God. And the same thing po. Na boss ni kalau turun na marapa. May mga sama-sama tayo kinunturang mura. Hallelujah. And the same thing po. Tuloy ba mga boss ni kalau sama ka na ilo.
Hallelujah. The word of God is like a mirror so that you can look yourself up. Am I crooked? Hallelujah. Am I okay? Am I handsome? For sure, yes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. As I tell the Lord, you won't go wrong if you go to the Bible. Praise the Lord. La posso di tawike, o tu weekend. Sana ko me ko buri, no mulo danga. Me dia kiri na me ko non taki. Praise the Lord. So we got that tonight. Man, come tonight. You know what? You know what? This is what I'm saying. Don't arrow no again. Man, kasi balik to may suraka. Man, kasi na para bulo no. O tu me ko para ko tu tamay. You baka sa ni biso ta na mulo turang na mara. We are not here to please men. Praise the Lord. Buno tayo kung tutulong na mas nito. Praise the Lord. O plan nila biya tayo sa mga but who cares? I don't care. Praise the Lord. I'm here to please Him. Praise the Lord. Nakaka ito mo na mga zaka. Ito zaka. Whether you like it or not. Praise the Lord. Hallelujah. E baka sama-sama tayo na namumulay din tayo. Every flaw, every dirt, every blemish, that needs to be cleansed. Don't hide it. Don't fake it. Pagkatulad sila mamundora ni Rasa din dia kena mulut dengan bos itu, tamat sapa kue Lord. Praise the Lord. Tamat sama dengan lu kaya. It's about time. Then you bow down to the word of God. There is the superiority of all the words that you can hear. That is the word of God. Amen. Mga na tao. Sino mga buwan na tao? Mga buwan na tao. And as you can kuat turangan berapa? To be you in the secret place, you need to cleanse yourself. Hallelujah. And as you can kuat. Siapa pengaji kumpul? Kalau pilati berjaya itu antara. Praise the Lord. Kalau buat rata-rata mobil lain. Saya kita mana itu secret tu kan? Mana singa? Praise the Lord. Saya tu orang mau bisa. I'm not threatening you, but God is telling you need to change. Praise the Lord, because God wants to use you. Praise the Lord. Nakalo, terbuat masuk. Nakalo, itu jadi kanda. Ini memang jadi kanda. Kau semua lo tidak tahu. Esok nanti, waktu itu kamu tu dengar. Tidak kan itu, tidak. Praise the Lord. Obetul lebih kita tahu. Lo sama tu yang orang bosan. Ela se lembra kuat. O sa rede ki no mo. Ela se lembra kuat turangan marama. Lo sa logo na muno ya. When you go to the secret place, do not move. Stay there. Lo sa itu ko sa munia. Ele mo sa antigo quando ki. Bobo que no que. Amen. Praise the Lord. Me no mueve today. Seri parta mi ke. Praise the Lord. So we get the thing to talk. Then I'm at the secret place, but at the same time they do not know. I'm at the better place. Hallelujah. Me buke que anda aqui. Nossa, só tô falando. I know that I'm talking to people here. Pero não estou dizendo que você vai falar. Eu vou ver tudo para você que eu sabe não pode te falar. Praise the Lord. Personally, outro lugar, he's no there's a respect of person. Pero como não gosta. Praise the Lord. Eu não posso fazer nenhum fé. Sabe tu me vai tocar na nossa? Tu tá na nossa. Tem na nossa que não tá lá, ele se não vale. Ele pisa, não passa para aqui. O que ele soube que não vai, minta casa tu na clube, ele toca aí. Ele sabe músico. Que não vai, então não gosta. Tu não gosta mais claro que eu gosto. Aleluia. Vai tu não, não relax para tu. Kalau kamu mau tindakan. Praise the Lord. No big deal. Praise the Lord. Untuk pura semua bikin. Belum mulai kelihatan. Praise the Lord. Don't see no TV. O mana sasa no saya enggak sekian mana. Ini belum singa. Teach us to remember our days. Are you remembering your days? I want to tell you, your days are numbered. Sakila tu nak kalau orang tak boleh tadi bikin. Dia boleh senang boleh besi. Hallelujah. Jadi bapa kata matu buku dia oleh tu kalau kau belasung. Memang masuk suatu yang tu. Orang yang tak masuk suatu. Hah?
Se kuno nga orang na dikitakin, ese tinggo na tinggo. Praise the Lord. Bibutuli. Era sila ko. So lo sa mo. Praise the Lord. Sama lang mo may naluto. Praise the Lord. Sama lang mo may nandabunaw. Sama lang mo may nandabunaw. Ang siya, rong binata. Siya kaya. Wala ko nang ito. Praise the Lord. That secret place. Era sila mo na ito. Turangan marama. Ito yung nga kinanakulis. Praise the Lord. Yung sa kabutan tingnan mo siya. Are you talking about holiness? Yes, I'm talking about holiness in the church. Are you talking about holiness? Yes, holiness in the family. My brothers and sisters, praise the Lord. Tako ni batar-tarakan ng duka na ng matuwan. Tako ni batar-tarakan ng balabala kina ng mumbula. And then die. Sa ito mo ito mga taratalan kasi nakabising din dahil. Ipili ko sa tingin ba? Iya sa sengan doa sagre. Dosa nga kamo do Biblia kati ker na tamata kenga. Kenga hama sama sapa. Itu tumena. Lalu haba. Haleluya. Praise the Lord. Satu lagi sama-sama siapa? Hah? Siapa? Praise the Lord. Sa hukum apa lagi mo? Ya sa hukum nga. Sama-sama dito doon. Praise the Lord. Lalu mencintai. Haleluya. Tuloy ba lagi sira? Kaya tayo siya ng buwan kambo. Hallelujah. Ela siya ng reyna nakabu. Ha? Huwag na ganyan na mga bro. Ganyan sa mga samasi ko. Sinto ko siya ganyan na bro. Praise the Lord. Ela siya ganyan ni buwa. Praise the Lord. Namun na sa basi ko magkita. Hallelujah. Napitata. Nanyuwa naman. Ito muro ka na sa pambawa. Napitata. You shall be like him. Praise the Lord, because you are holy. I'm telling you now, I'm reminding you. And I'm saying, praise the Lord. And I'm saying, secret place, it requires holy living. Hallelujah. Huh? Praise the Lord. Sino ito ba? Kaya nagkaroon sa kanunan sama-sama sa ngapa. Damas wiki sa ako bilang. Praise the Lord. Ela big fan ko sa Isaiah. Ang ay na man. Praise the Lord. Sino po? Oro may dito ko. O tulad ko nito ay sama-sama. Why I not be able to? Praise the Lord. Ito kita sama-sama tanong kita. Ela kami bilang di sini kuat. Praise the Lord. If it was holy living, we need to let go of anything that is in excess baggage for you and me. And the single any poor. Hallelujah. But what Taro will do from gaining that victory that he has set before you. Praise the Lord. Kaya di ko, ito sa ito ngayon, ginambura pa ang mundo. Barawatan ng mula for victory, not for defeat. Di ko sa rin mo matamatang gulo pa. Sa mga bata natin, isa nagkalawin ang ko. Hindi mo nagtatang dalawa mo, sabi ko may pagtutusan. E pinakaya, kapag di mamatuta. At sa naman, natusan ito nga ni Pala kaya, para kayo ng mundo. Kasi pasti mo mga sama na nagkama! Praise the Lord! And then kami pinanisin na ito at turang naman. Sama mo naman bulan kinanapos nito. Hallelujah! And ang mga talaga turang naman sa kamutunan na kinahuli preso na. Dahil ang bete na turang naman. Sa kayo ito mo, sa mga ito din na. The table of the shewbread. Praise the Lord! Naman rin mo, naman rin ang boni. Ito tinagaro na, baka ito na, nag-cupcake na kasi na. Ay naman rin. Fine flour. Ito may bito mo ba tinagaro? Ito, huwag na boni. Laban ako ng bito mo, itong bito mo ito ng mga tao, na ito tayo bito tao, sa kayo may biso ta. Sa kanyo ito namin, kaya naman ang tanong bito. Praise the Lord! Ano sino minali po? Naman rin yan, ito ano mo, signifies Christ. Praise the Lord! O kaya naman rin yung bulan. And then kami binali sila kuha. Praise the Lord. And so, ito tusong ko, rabato mo. Ang kaya tayo Jisu. I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. He who believes in me shall not thirst again. He is the bread of life. He is the one that was prophesied in the Old Testament that he will be the Savior of the world. And our boy Emmanuel, that will have something to say about the Iketan and die. Hallelujah. What are you doing? People like, and I'm going to call them and I'm going to need to receive Jesus. If you are listening today, you
you can confess your sin to the Lord. And also, you can accept Jesus. But He's the way, He's the truth, and He's the life. No one goes to the Father except through Him. Haleluya. Sangan ito tanong ni salang mamalangin. Namutan na minaka. Sabi na kaya, ang bulungan niyo kalimat kay Jesu. Malingkod ko menung turang. Menung bombol kay mga turang kay kwa. Dahil na ng singa. Dahil dito na ng singa. O susugulo din sa dintay. Lingkod pa naman ito ng Jesu. O betul bigyan na singa. O sa lingkod pa. O sama manimanay kwa. Sama manimanay ito naman yung bulo ya. Ela sila din dahil, tuloy ba mo, ang tupang maring kaya na, ulit Kristo, tuloy ba mo, nalong pito mentol mata. No, tuwang din na ito yung mga. Ito na happiness na kayo mata. So you are so lucky that you are in happiness and you can partake from there. Praise the Lord. Sa sana niya po na, happiness na meron pa mo. Ito ko sa, yung Kristo talaga. Hallelujah. Kaya na, matang bete, yaw sa sawa. And na partake, na linggo, na monitor ang Jesus. Hallelujah. It is the bread of life. Hallelujah. Tuloy-tuloy na Roma 10:13 na diwa. Kaya baka usapan to sana, na gusto mo, isaturang mo Jesu, o mamata mo na mo. Dapat na dito ako matulog pa na mati. Wala pa life. Hallelujah. Dahil na sino mo lang. Hallelujah. Sa katalin doon, tanong mo na, may bata na mo na mo. Kaya lang, ibos sa kukuhin na klubitan. Ikiligin na kami na sa tuwa. Ipo sa tuwa ba? Dahil sabi ko mo na kasi ako po tumulad ko ano eh. Praise the Lord. Hallelujah. So sa mata sa kanya ng bulan wala pantakato na po sa kuko. Ay wala klo nito po sa kuko may bago ni. Praise the Lord. Hallelujah. Santo na natrana ko sa kasi to na ko dulay to may lobi. Hallelujah. Sa ko na po sa to may lobi. And I can be that sin. Hallelujah. If you are listening today, hallelujah, if you confess with your mouth that Christ is Lord, hallelujah, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. You will be a kingdom king. You will be a kingdom woman. And I sing it naman sa receive ka kin. Naman ito ramang Jesu. And I sing it tayo. Hallelujah. Kaya tutang na candlestick. Praise the Lord. Kaya tutang na kamera. Tutang na kaula. Praise the Lord. Kaya naman nararama. Hallelujah. Tutang na nararama. Kingdom mula. Nagkabusan na natin. Hallelujah. Dan ako tutang na nararama. Isang nangilo na kulo. Isang buto-buto na kulo. Kulo. Nararama. Praise the Lord. Nararama ng wakasan. Nakawitun ko weekend. Nararama ni kulo yan. You will think positive. Hallelujah. No more puasa, no more. Ano ba tayo wala na? May wala ka. Praise the Lord. Bukan itu sana masuk ke Lord, belum jelas hasil Lord tu. Kalau tu Roma. Kalau tu Bintanggomi. Kalau tu Bintanggomi. Praise the Lord. Wayan mula wasa sote kwa tengah-tengah kayu bilang sini. Hallelujah. Sakay lang tayo turang ni maram, sakay lang pa na ginapunan ni tam-tam ni Soro. Altar of incense. Na Soro, napunan ni Soro ni Bakama ka boy bi naka. Sabon tu sana ng bulo, sa ni bulo ng bulo. Sama-sama. Kenapa tak bisa masuk di bulan dulu? Sambok orang nunggu bulan bulan. Bitalia sana ko yung indusi ko may. Kaya sa masuk di bulan dulu. Ojo mo yung indusi. Di ba ba na nunggu usut? Wala ko may bebang na nung ito. Ela sino na ni kuha. Torondong may tinalong kita besara. Come boldly to the throne of grace. Ana tamata. Sabah kinanong buha. Ela kami bilang sini kuha. Ano mo tinggal? Yo sa mo ni mo soro. Your sin is paid in full. Parang hali. Parang ano sa mga sakit. Tulog ako sa sakit. Hallelujah. Ya ko bilang kinanong mo. Kalau tu bebas soti. Kalau mga matakal, muslim mo, memang sama-sama. Kamu bilang gimana? Praise the Lord. You need to live like kingdom children. Hallelujah. Jadi kau pulang juga memang kasar, namun nikmatin itu para lagi. Saya nikmatin itu milik, saya nikmatin itu. Praise the Lord. Jadi kau pulang, dosa tinggi juga nikmatin itu para lagi. Praise the Lord. If you are living like a child of the kingdom, you live a life
and abandoned to mo. Hallelujah. Betul kita tunggu tiba pun. Tapi baru I'm going to repeat myself. Do not please man. Kalau saya tak kau sebikan dengan dia, aku di bawah mau berdatang ke tempat, dan kami benar di sini. Praise the Lord. Kita teman-teman raisa semua, buah Kristo. Haleluya. Dan sini benar di kuah. Bentar boleh sini di tengah ini. Kita nak tahu turun ke mana? Dan orang terang kau sama sama begini. Aku sini di tengah. Saya tu betul betul boleh. Praise the Lord. Hah? Jangan. Kami pesta dengan punya otak, gue. Asyik kau bikin dengan tos tukang. Haleluya. Boleh otak betul orang yang marah. Gue yang nak kembali ke mata. Praise the Lord. Gue nak kembali ke mata. Bukan yang otakmu. Saya ni boleh tangan itu saya speaking tongues juga. Praise the Lord. Saya lagi. Dan lalu juga. Dan lalu yang boleh yang otak. Ini nombor. Praise the Lord. Wala, era na vez da tomata. Sono mo nda bisi vi trattare. Non to speaking tongues power. Siamo nei vaccini. Sama. Praise the Lord. Era sigo bene po. O bene posso tu mica da sini dai. Mana. Praise the Lord. Mana sama. Kita nak tahu turun ke mana? It's not worthy. Yes. Baik, posso ir ao turun ke mana? Dia kata botar tu dindai. Então assim, ele me liga apa? Bang botar bulu pergi bukan nanti apa orang dindai. Dan lu tu dia kata kami nak nak. Kita nak tahu. Ini bab penting sekali. Nak kami benar di sini dindai turun ke mana? Haleluya. Bulu tinggal bekak. Namun ni, namun ni pula, elawan ni banyak. Praise the Lord. Ela bunuh punya. Ela sini benar di kau. Kalau betul apa? Dia nak tidur dalam sana punya. Hallelujah. You shall abide in the shadow of the Almighty. Who can go against him? Nobody. When I call upon Almighty, He shall survive. Praise the Lord. He is the Almighty God. Kalau upon sangat kali itu orang luar ruang. Kalau pakai cara-cara tu bikin apa? Elo kumui kita nabi kuat. Lalu setan so neamani so abiuta atau abiuta kita maya. Sesangan itu rebutan awak. Nak kalau apa? Hallelujah. I don't know where you looking at right now. Look up to Him. He's the Father. The Prince of Peace. Hallelujah. Seek time. Spend time with Him. Itu orang kita kena keluar. Hallelujah. Kita nak dapat turun ke mana? Kita kami di sini baru. When you spend time with Him, you will hear clearly from Him. If you respect God, He will respect. And I don't care when I go on your way to run a ticket point. Sama-sama tinggi itu turun ke mana? Saling ngomong boleh turun ke Yesus. You need to do what is pleasing to Him. Sama-sama lo tendin tanya. O siya declare na mua la bosar ko tino. What direction you heading right now? I'm telling you. If you're going the wrong way, you need to make a U-turn. Okay, sabi ng tating sana, He wants you there. Praise the Lord. Let's say you don't need to go stay away. Ito mo sabi ko ginawa ng Sarah. When you are in that secret place, do not forget how you came into that secret place. So now ito sabi ng secret place niya. Ito sa mga tutukin. Ito sa mga mga. You need to do the same thing that He did. You need to cleanse yourself. And you need to cleanse God. Over and over again. Because you do not know where this one comes. Hallelujah.
Bukan ada orang tu ngaturan berapa. Proses. Ngono lu tu kira aturan berapa. Kaku luar beli mereka. Cara kau tu kira waktu saya kau memang tu ni. Bang itu kuya. Zata membesa tak kami kuya tapi. Ando tu boleh fikir. Kalau mana bunga ni kuat. Memang tu sikit. Tu ada tu minta lepas tu batang ayah ni lakukan bunga. I want to tell you, you better be careful. Dangers coming your way. Kalau saya tak kusumi bertindak. Kalau saya bilang kata apa mula, ada sih bilang kali kuat. Kamu di bawah terang mengelak, bukan kamu kini nak boleh. Hallelujah. Do not use that freedom to do the last of the flesh. Hallelujah. Hallelujah. Kalau nak dapat turun yang mana, kan anak putih boleh main mana pun tamu ya. What will send you out of that secret place is your sin. Padahal mula ya, usah turun demikian. There's no sin residing there. Sasa kata pula mga pura-pura, nampak mga yang ay lomay. Sama lomay, maro itu. Hallelujah. Peraturan yang mana sih benar dibuat. Dia sampai itu mana ya? Mo wana, mo karnava, mo reza minagati, mo kita. Dia orang buat sih. Yang sama ikut tu mana? Mo bagaimana ya? Kurang lagi mana? Aku ni lawan kau bawa. You lay flat in the face. You better be careful. Go to him. Let him guide you. Let him lead you. Let him be your refuge. Let him be your fortress. Praise the Lord. Let him be your provider. Okay, kita orang kena nak keluar. And I can't be medicine. Most of the time, we take God for granted. And let me know you're not in His presence. Hallelujah. You can fake it. Praise the Lord. You can imitate it. Praise the Lord. But what I'm telling you, you cannot fake it. Because our God is for real. His presence is for real. His anointing is for real. People can get out in the and I can't deny. Our prayer life, our holy life, our study of the word, our fasting, praise the Lord. It's some of the essential things for us. It's not essential for our salvation. Turang yang mana? Nunggu lagi ros kita lo. Kena nunggu lah, sama-sama dindai. Bagi nunggu lawan dindai. Esok itu ni pun ada dalam dindai kita nunggu lemah. Kau tu lebih ber. Itu lebih kita nak post kita lo. Kau nak di kau mana turun Yesus. Ina nak kau terbuka. But these things will help you to keep that holiness in your life. And I want to masuk kita, I want to lorong kita, nunggu bulan kita nak post dindai. Orang ni malu itu orang sama-sama. Hallelujah. Kakua di tinta, o kaku di timo, and another salu, kosanesa. Praise the Lord. There is death. There is chaos. Praise the Lord. And I can't even understand it. Wala di tempat itu mana serau, nanti kita pun itu rakyat barang. Orang marah itu mana boleh subscribe, orang bakasam. Lalu tak betul lagi mana, nangun ngau positif. Karena kilasan kan, mata dari tempat-tempat lagi. Itu tu orang lebih kan, so dia positif. Sama lagi perutaka. Sama satu akor. Asyik mana ni, mata itu. Saya ni mana pula ena, esam buni. Praise the Lord. Mana pula esam buni tu orang berapa? Ena baru. Kalau orang, so bikin ni mana itu nggak apa, sama lagi itu bagi. Jangan lupa nama, harus berdiri. Praise the Lord. Mata ko kung may na siya ng indora kaya pag marunungan ko na ka kuwas yan. Praise the Lord. And sige bilang ko, oh betul tu bikin. And ang bulo sangat. And ang bulo ay baka. Ang bulo ay pinakatakan. Hallelujah. Praise the Lord. The kind of life that results in not dwelling in the secret place. Yung doon natamatan doon makaumbal. Praise the Lord. Doon natamatan makaumbal ito ay namarang. And anong mumbulan, kaya baka usyan itibo. And ano na isira. Doon ka na po sa naruwa. Ito sa nabes minut. Ha? Siya? Talo mo yung pagpula ko eh. Praise the Lord. Doon ka siya ilulunod ko. Tapos ilulunod ko. Areo.
Dia suruh mereka kalau total kali bimbing lagi main matang suraka. Praise the Lord. Kapun yang tuwe niya buwan. Hindi ko isang tamile. Praise the Lord. Siapa orang kaya puno malendiko. Kapun yang pinapili. O tulumito ko na mga kasawa, siya mga nalili, ito talaga po. Ito sa kasi ko sa may bigol tayo. O ito. Ako ko na yung muto ko sa doon ako na kasi siya. Sa mga nalili na wala niyo. Hallelujah. Ebate na mga nalili mamalani. Naman ay parang nalito na kalo. Siya mga sa mga kukualitas sa tataya. Esa ka niyo suka mo rin. Buwan na ito mo na roboto, bato ko ba? Sa raw na nakabote! Lembra Italia. Kita berdoa lagi terus kok lagi ini. Sudah media. Usah mungkin kan. Situ itu mau turun. Sudah kami udah terlihat tolong ini. Baru kita pun nutukin lah. Haleluya, pun sudah kita sini. Haleluya. Pastor terus. Haleluya. Praise the Lord. Dia bukan kita orang kiri nak lu. Enak kami bina di sini kuah. Materi Peter ruatin kau. Bulu makana tempat sasereki. Kapu di makatakan mengelawa. Menomuni. Mekani meyumi di nomuni kata. Praise the Lord. Bukan kita orang memberi bulu tua. Enak suaka. O tuntu biar sini kali soal anak lain. Orang ganas lebih pecah. Praise the Lord. Orang soal kali one day two. One day it shall find you out. Praise the Lord. Enak kami bila di sini kau terang marah. Bebuke kita taruh kini nak keluar. Haleluya. Bukan tengah-tengah lalah yang membulu tengah. And the sini don't live like free people. Don't use your freedom to cover up your sin. Haleluya. Praise the Lord. Itu kau bawa susu terus, itu pasal dari di kucing memang malu. Bawa susu terus. Haleluya. Haleluya. Jangan bawa kena. Haleluya. Kamu kalau tiba kena, kalau anak kita mau tiba kena. Orang mata nama bosan. Enak kami bina di sini kuah. Contoh orang tinggal kuah. Sama orang belum. Bukan sawah. Kita lebih tahu sampai mana orang kita pikir. Praise the Lord. Haleluya. Contoh orang tinggal kuah. He who abides in the shadow, he shall abide in the shadow of the Almighty. And about rungi, and I require sakoko. Okay? Right, kata mau share. Lalu itu mamo, santur ikan pelaton, santur di turang wan, di turang apa? Santur itu apa ya? Ausah kerja tu nona ya kira-kira ya. Orang tu terbetul kan tu bapak saya orang selalu mengenai step situ. Okay. Ausah kerja tu ya itu. Ya orang di bawah rumah kita sih. Saya. Kalau dah saya, dia makan auto semua lagi di bawah ya. Orang di bawah rumah. I will be overshadowed when I'm close to God. To be overshadowed by His shadow. Atau ya? Okay. Mereka tu sudah mesti kalau. Ini mana bila kata ini mau rumah di bawah ya. Ini motor rumah lagi di bawah ya. Haleluya. Ini dah tahu. Saya tu ni mas. Saya tu ni bilang mas. Mungkin orang tu Praise the Lord. Itu nama. Nona shadow ya. Motor mau lain dibuat. Praise the Lord. Tosomai parah. Tosomai dua. Ada sih yang berani kuah. Sangat terlalu bib juga yang malu. Next thing you know, you are lost. Praise the Lord. Itu orang itu kalau menurut kuah, bib tadi. Kau betul juga berbanding lagi. Akan bawa binatang. Hallelujah. We need to get close to God, to be overshadowed by the great Almighty. Nakata lebih baru ini kau ya. Iku motor lagi. Hallelujah. Sama-sama waktu. Sama-sama menonton pakai yang omai. Sakit ini kita tuh balik kita kata. I want to fellowship. I want you beside me. Batang aku bilang kata, nunggu sultan mana ya? Ciri kau nama, kalau saya tulisor, nunggu mana? Kebatang aku nama mereka tiga tulang boleh boleh. Haleluya.
tiku kita. And I see the Hallelujah. Praise the Lord. Isa na suti ng mga siya. And ang doktor na sa natural camera. But our God, He is the omnipresent God. Hallelujah. He is present everywhere. Sa puno na niya sa kanila. Sa ating mga pamilya sa tutuwa ng natin. And ang mga matamango. Wherever you go, you will be overshadowed by the God Almighty when you are in a secret place. Saya bilang menolong kita. Selama itu, aku nak pergi. He will overshadow you. Hallelujah. And I see a minute po. And a mother roy ko ko. And a tango magi ko ko. Para biar kita tunang sa mga Diyos ko ko. And ang ginuno. Sa ni ko na tamataway na wato na. Praise the Lord. Sa ni ko na tamatawang tigito takatuan na Lord. Sa ni ko na tumabang tigito na klo. Sa ni ko na tamataka ko na ko ni klo na Lord ni ko na klo. Ko na tamataka. Sama-sama waktu. Nah kalau sabang kesanggaran tempat yang lu tuh bayar. Haleluya. Sama kesanggaran apa? Dulu tuh nabi buat ribu. Nah kalau sama kesanggaran dia, melo tuh bayar pengajina. Aku ni lagi tersistem. Soalnya kita apa saya turun tuh nabi dulu. Praise the Lord. Ada benar nanti lagi tersistem itu mau balik. Praise the Lord. Yang kata kita mana? Orang satu mereka kini orang bawa siapa tu? Because you can only give what you have. Because what you don't have, you cannot give. Go to the secret place, and you will get what you want from there. Kaki dia orang biasa. Praise the Lord. Dia tu orang mana secret place. Hallelujah. Hallelujah. Sementara bos tu juga sister dia. Dia bos sehat ke sister dia. Yang hafta di sini masih mesti ada. Ya betul ya, betul mesti betul betul. Haleluya. Live like kingdom children. Kau betul. Tujuh tahun tak ini loh. Holiness. Haleluya. Sakit kaki ada bawa puji begini. Praise the Lord. Eu usah bulu-bulu begini. Mulai sama lecko. Hallelujah. And I come even at the same put around. When you are close to God, He will go. Hallelujah. And back when you will get a book, you go pull to mouth. You go hanging to mouth. You go to you go hanging and get a room or second. Is that anything and you are moving to? Hallelujah. Our God Almighty, when He's overshadowing us, we will have that peace. We will have His protection. And I can't even anything in night. Hallelujah. He is omnipresent. No matter. Hallelujah. No matter where you go. And the people who give you go. The thing that told to run around. The two of our campus. The thing that we can on the moon with it. Our car can be chopped. Hallelujah. Kamu ni dalam kubali baru. Kamu ni dalam kau. Awak boleh dalam beg kamu ni. Praise the Lord. He is our refuge. Hallelujah. Kalau lebih budi-budi berdoa. Kira tak apa udah orang nak bersina. Kalau orang betul betul tu ambil bawa kotak. There is. Great I am. Hallelujah. Kalau kau sambung dengan apa dia kuat di sini dah. Saya tak tahu apa boleh roka ya. Kau tu tiga itu apa pasal ni kuat. Orang ni roci kau kena mulu. Itu dah. Hallelujah. Apa nak mulu roci? Bila pun roci kau kena itu dah. Namun suka begini. Pasal tak boleh kita mulu roci. Kau buat. Praise the Lord. Kau baru ya. Ya kakak saya tengah orang bisa diserahkan nikah. Kalau mulai ron tu nunggu, yang rasa nama itu bukan marmi. Kalau lebih baik ko, yang alingan yang mata usah. Turang kita berama. He will also be your fortress. Kalau saya ngomong dokter nak nama ibu nutur ini, usah orang tidak ibu nutur. Apa orang ngomong ini bang? Memang kan ada orang ngomong ini berbisa.
O kuasa dengan beriman. Praise the Lord. Dalam mana teman dalam apa ini? Buat alasan nama boleh mengenai terus. Nama yang nama. Sama kaki dan turan beram. Kita beli kesuatu turan beram. Lawas ni mulu. Itu lagi nana. Saya tak mahu orang lasi. Nana. Hah? Anu lagi. Anu blessed. Because our God. Hallelujah. Saya mengenai apa yang turan beram. Buat usaha tangan itu disambit. Iku benar membuat tutusan dendai. Kemuni. Kemuni. Kemuni na nungguin ini terus. Kemuni na nungguin donro. Kemuni na kru. Kau nungguin ini apa? Jadi tak usah dikeluarkan pulau tinggi dendai. Praise the Lord. Nak kalau kau tinggi itu dendai. Nak kalau ada kata apa? Mungkin kau menurut it's so privileged to have you as his child and similar to him. Emang orang apa? Dia orang orang tu buat susah. Dia apa? Anu keru and similar. Gua semua tahu lagi apa? Orang bukan lain. Begini. Praise the Lord. Walaupun ibu dendai, ibu kali nak teratuan kali ibu tu anu keru. So pakai dia tahu ibu kali ibu. Praise the Lord. Na lore nga nang mo nang kina. Ibe na puno di kina. Ibe na mo nang wali kina na mo ni bebe. Kurang gamar. Ronga petisu. Hallelujah. Ela singa bina ni kuwa. Lo be mo wasera bi kana refuge por kina pa madalo ko lato. A condition of being safe or sheltered from pursuit, danger or trouble. Praise the Lord. Ela singa bina ni kuwa. Nabuno ya orang broken. So na tamata ramai. Rabangkar asylum ke, rabangkar refugee ke. They are called refugees. They are called asylees to America. And some American kuni. And singular ko. They have been a refuge for US, United States of America. Wala mi ko din dai. Nabuno asylum ke din dai. Hallelujah. Kimo mo no bichisu. And singular ko ko mo refuge. Ko no mo ron. O kau tengah minum bayi bayi, enak kaki bina di sini buat. O bambu tadi nak buka ikan dalam kini nak lu. Turun nak bos turun yang marah. O kau ya saat tiba dalam sana. Haleluya. Kau saat ini. Haleluya. Nak tiba mana? Nelari kau. Sabuku. O tadi dalam kini nak tiba apa? Praise the Lord. Kita tu kau sampai semua nak terus sama tiba. Kalau terus sama dia apa biau? Nana apa? O kau yang go. Oi ko batia. Auna boga mulai ko ya. Kapag jentari ko. Ni sakila na langu. Era dai kandi mai. Auna dai rongo ya di ko ya. Auna lagi tiba bataki ko ya nang ni lenga. Mero boga mulai ko ya. Kanto ko ya. Auna sotabi ko ya. Enang bulu mala. Haleluya. Kapag reta ko bua. Dan nanggu we baka ulai. Ragin mana? Bersama kami ya. Nakalo, itu mo juga turun orang nak kau sendiri kenapa begitu? Haleluya. Kalau kesangan ibu sarong mani kau ya, kalau dia usahakan ibu kau minum kalau turun lagi orang, sahabat turun begini kau ya, turun lagi tani mai. Sudah mau santar tadi. Haleluya. Sahabat kata dengan Bapak itu masuk. Haleluya. Praise the Lord. Ibu kau ikan taruh kini nak lo. Haleluya. Nasi kau nak buah. Ibu kau ikan taruh kini nak lo. Dan buat untuk masuk aku. Praise the Lord. Orang tu memang bersih menakap segala dendai. Hallelujah. Orang mau dari siapa sampai kian dalam keluar dendai. Mau dari tinggi buku weekend. Praise the Lord. Satu pun weekend dalam bulan ini sama-sama. Orang mau dari siapa kali weekend datang dengan lama bosan. Ini singgah benar ni kuah. Hallelujah. Mereka mai bagas sama-sama weekend. Mereka mai bagas lembur weekend. Tak buat nak keluar. Ini kami benar di sini dendai. Haleluya. Nala tinggal dari terkalisnya. Ausur itu kita ini. Baru orang namanya dapat mikir dah. Nonton lagi. Ausur itu kita ini dalam Islam. Haleluya. Nanti mereka bukan tempur mikir dah. Bukan keluar di dalam. Sampai bosok kau mikir dah. Ini mana mikir dah. Ini kau itu mikir dah. Ini sih. Terang hati besar bawa berbilang. Apa yang ni bosok ni tengah bagaimana? Kemudian ini saya tu bosok.
Keme menuwe wale matamo ni na tu. Ke bawa ni bilang ni bos sama ni baka bos tu na turun ni baru. Biar na kamata. Ni bos sama tu 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 mai ni. Maka ando taman ni wala ki bawa na luben. Ni bawa boleh di kemana? Enam bulan kili. Kena bintang di bintang orang kali bikin malam ni awal sekolah tu tendai. Surah mana boleh menolong tangan buat romai. Apa boleh membuat ini? Apa boleh menolong sandal apa boleh lagi mana? Apa boleh menolong bos sama? Tinggi ni membuat ini tendai. Bersama ni benar tekem dikit. Berapa bila lagi tu bos benar tak kena tu. Cisu ni memang turun mana? Orang bulan. Lalu tu kita kali sen. Entar saya kali mana ni? Auto tu kita tak tahu siapa kos tendai. Haleluya.
You made a decision. That you will make God the secret place where you will dwell. And you will whoever dwells in the shelter of the Most High God. If you don't have any clothes, who can come in the summer? But you be killing the clothes. Whoever dwells in the shelter of El Elyon. Hallelujah. Whatever come, what did you take in away your Parama? I don't know if Parama, hallelujah. I never should tell you quite a minute, quite a bit in the El Elyon. Can you remember the Most High God? Shall you do a tele there my you have made a choice. The El Elyon is your dwelling place. A place that you will reside. What about Timothy Okina? They can run the other by Timothy Okina, the Almighty, El Shaddai. No, he will rest forever. He will rest. Hallelujah. He will rest in the shadow of the Almighty, of El Shaddai, the God of power, the God of plenty, the God of bountifulness. And he's your dwelling. Confess. What are your words of confession? I will say, this is what the psalmist said, I will say of the Lord, of Adonai. I will say of Adonai. I will give by the Lord. I will say of the Master. I will say of the ruler. I will say of the one who holds everything. And not the choir, hallelujah. Don't get up choir, I will say of Adonai. What are you saying of Adonai? He's your refuge. He's your fortress. He's your God. The one in whom I will. The kind of way no sabbath ding ding surely, without doubt, he will, hallelujah, he will save you from the foul snare and the deadly pestilence. They are deadly nowadays. And you want to know, hallelujah, shall say the Kenewali. The angels say the Kenewali. They are deadly. Hallelujah, but guess who will save you? Amen. El Elyon, El Shaddai, Adonai. Hallelujah. Hallelujah. He will not fear. Amen. Hallelujah. 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 Terror of the night. No the arrow. Hallelujah. That flies by the day. No the deadly pestilence. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Surely he will command. He will command his angels. Yes. There's more than one angel that will be sent to you. There are numerous angels. And he will command his angels regarding you. Hallelujah. To protect you, to guard you, to be with you. Amen. All the things we never do to them, but you know. Don't wash them on the clothes. And we will attack. Don't wash them on the clothes. And a cigarette. Don't wash them on the clothes. They're coming. Don't wash them on the right way. The more there. Let them know. Hallelujah. He is your dwelling place. He is your dwelling place. Hallelujah. They're back in 2016. God has prepared us. God has spoken to us early. God has awakened us through his word. That he is available. Amen. If I was in the call, hallelujah, they kept on singing that. I want to thank you for making that decision and that choice. Hallelujah. Coming in the Lord, dedicating to the Lord. Hallelujah. That he is your dwelling place. And every Lord is your dwelling place. Most High God. God who above everything else. Amen.
Parutana na bossa, parutana ndra, parutana na relana na kampu, merani, ukeko, uitiku tikuma, hallelujah, share on the clue, 24/7. 24/7, Say, coming in the clothes. Now we're running over Fable. Say, coming in the clothes. And now we're somebody. No one Maruru. And no one clothes. I'm going to let you come in. Now I level. The boss in the area. The Maruroi. The Pula Minaka. The Pula Sautus. The Pula Sotame. The Pula Talamondo. I'm level over the Rebecca. Thank the Lord. 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 I want everyone. We'll move time in the Psalm 91. From the Psalm of the Mount of Roy. We'll move time. But all I know that he will deliver, he will save from the fowler's snare and the deadly pestilence. You will not fear the terror by night, or the terror that flies by the day, or the pestilence that is stalking midday. He will send it out of our hell. Amen. Amen. Hallelujah. Coming to Timothy. Hallelujah. Amen. Bidang telngana boleh kau. Yo, so ni apol kan bagi so ni na apol mai bit. Hallelujah. Ngare. Boleh ke mai apol sari bit. Ya Rasulullah so ni apol. Amen. Amen. Kau tu dah main tang soli. Tu main tontolinga. Dua kami bangule. Maria. Mama lawa bit. Kalau bila kau ada nunggu beli mai. Sa semua baru dulu beli mai. Ada masuk beli sama mai umari. Naka. Amen. Komentar soli. Saya betul betul soli lalu betul. Ya kau tentang apa itu lah. Tengah kau tentang apa itu tahu. Iya. Ini sih betul betul bukan tahu. Kalau betul saya soli. Sabe Deus que eu não sabe o que eu faço. Sabe Deus que eu não canto, sabe Deus que eu não
tua